30 seconds.
Just announcing our first round of semi-finals for our girls Tuki division. On court 1, Waiolea, the Hawaiian Waititi. That's court 1, Waiolea versus Hawaiian Waititi. On court 2, Māhepohepotanga versus Kiwa. Court 2, Māhepohepotanga versus Kiwa. Again, that's our first round of semis for our girls Tuki division.
be on TV. It's live right now.
Kāti ake e te iwi, nau piki mai, nau kake mai ki tēnei whakapāhotanga. O te rangi tuarua ki kone ki te pā o tā kānini. I roto ki tēnei kore tapere. Te hākinakina, te koitara. Tēnei rā koine, te whiwhia whaiti. Te wāhi ki a kōine. I tēnei rā kei takutaha titi. O ngā tauranga te kapa. O te puna o waiorea. Manaki te meiti ia te piakere o. Te koanga nātou, nāki ko wai wāke mai ki tēnei Māhepohepotanga. Te aha kei ngā kai, ngā puna ko wai o. You guys have won the ranking these nights yesterday. You're in the semi-finals for the whanaungatanga te kotahitanga. Working together as one and having a shared goal. He ana ki ngā kura ki e wā ki kore wāne a e tapahata tauira kōna ai e rā ki ai koni wana ki paki o mata tai tuarua mai a mānere ki kaupapa tātou ki te kēmu ngā kapa e rua i tau rivalry after kura ko hiri ki wāni wai Wai ko ngā mana koutou e mātakitaki mai wai o rea kei te Māhepohepotanga ngā kāri ko Waititi kei te whero a me te whama koine te tuatahi me te tua whā o tēnei whakatai mai ai ki tēnei te tīma ka puta ai ka whai wāhia kani nunui Kaki te kaki e rei kurai Koro hiri Waiorea me whai wahi a waiorea Te mahi Ngāti e wama ko ngā kura kua uhu mai ki te Māhepohepotanga 2026 o Waiorea ko Waititi ko te haikura a Kiwa ki Aroha College Tukahi Māori ko Manerewa kai te kura ko Mahaere Kamu te kura ko Māori a Tua te Māori a Kiwa Me tērā o ngā kura ai ni ngā kura Māori o ngā tapu wai a hoko te piorahi a te kaite te koi Whakana ki a waiorea Mātua Kaka te oe nei Kiro e mai Ia ngā Te mātua mōhio koutou koinei te rauna te kaumātaki mai i ngā rauna te kau māwhā no reira e ke atu i te rima kēri a te tākoro kia kētia a ngā kapa e rua e amo te kau whanaungatanga a i wānari i tō kapa e rua a goia ki te kōkini taratiti a me te kai kuru all the Texas and gold shoots really got a vibe on Ai ki te rai, ki te iwi. Ai te ārai a whani Mari whai waiorea a mōwani Te sukiro Mahi tēnā. Mahi tēnā. te ārai a whani Ia waiti te pao ki ngāni patai. Ati e hau kōrero. Te kāna. Whahi rā te kuru urua ki tēnā. whai a waiorea te kōro whai na kai ārai Now we're going to put it third. Manaki to hit the ball down to the field. You have to find space, you have to put the ball down. The most important part of the court. The
hurdle's not working. Engari ko te papatutu wai te Paolo. Nau mai e TV, Te Māhepohepotanga 2026. Up in the mix with Manaki, but on the court now. Very excited for our next game with Taima and our next jumps up against Jam as well. This is the first time that Māhepo has ever been streamed, and so millions of viewers worldwide. Like, a share, and a subscribe. And I just need to turn my volume down a little bit. Excuse me, koutou e mātaki mai nā. I'll throw it back to Manaki. Ai, kia whani te poro. Ai, rima ki te rima. Whani sita pass. Kia wai o rea. Kao. Ka tahi rā te kemu, tai pari, tai timu ko tēnei, bro. So much to and fro. 1, 2. Ai, ko tiki nā hoa kai piro. Wild here. Waititi. 1 playing 4 here at Te Māhepohepo. Court 1 and Bruce Pulman Arena. Tino pai wai o rea. Kia whani te poro. Pai nā arai. Ki mai anō ki te wing D. Pai te arai. Putting pressure on Hoani to miss that pass. Tino pai. Mahi nui tēnā. Te ai ki ngā kōrero ko te kaha, o te wawao ko te kaha, o te ārai. Nā ko nā wini hia ai koe i te kēmu. The fence wins games, and Waurea certainly putting pressure on their sisters from the west. Tuku. Ka tahi rā te tuku. Ako tēnā. Koiri kia wai o rea. He tino pai, they used their defense to bring the ball up on the centre pass. Mahi mahunga tērā. That's their ball IQ right there. Yep, evening out the piro. Ka ati e hoa mārua miniti e toi ana ki te wahanga tuatahi nei. Neck and neck. Mai tōna tīmatatanga Manaki. Just gotta wait. Tatari ana kia kite. It's anybody's game. He hau whā, he hau rua rānei. Are we playing halves or quarters there, bro? Halves, Joku Party. Right. Oh well. When it's tied up, sometimes we say nil all. I puta. Karekau. Kaura. Kei wairea tonu te pauro. Kei tana pokapū. Whangahi ana te poro. Pai te arai a Hoani. Tahi rā te rebound ko tērā. Waititi. Opportunities to get in front for the first time. Kaura. Naku. Koutou e mātakitaki mai nā. Māua ko Manaki tēnei. A kei muri nei e hopu kina ana i te poro ia māua e pahu ana. Nīti pāhi. Ai, nīti. He piro. Kai kuru. Kei te mohi o koe ki ngā ingoa wenei Ai, kotiro pau. ko tērā Zaria Smith. Ai, me tērā few tino pai. Whakahua mai ko ngā kai tākoro katoa kei te kotia o Wairea, please, bro. Ko te goal shoot ko Kalia Pivac, te goal lay ko Mairani Hunia, te centre Kinoa, wing A Sophia Lose, goal D ko Alani Patuai, and goal keep Katana.
Waimari e noku kua piri mai e te hi tokorua no te kapa o Hoani Waititi. Ia koe e whakahuahua mai ana ko ai ngā kaitākaro o te kapa o Waiora. Ko tai te wā kia tukuna enei mihini ki enei kohine kia kōrero hea mai rātou ko wai ngā kaitākaro o te kapa o Hoani Waititi. Kia ora e te whānau. Ki te kapa o Hoani Waititi ko Taimania, Ngātira Plea, te Waimakoha, te Lia, Mila, te Pōkoia, te Rei au Kahi. Amani Rose. Ara, ko te hākura ihi maira Manly e te whānau. Kua ke te toa Waiora i tēnei wā, engari kore mātou mōhio ana katoa mi te mutuna o tēnei. It's anybody's game mi tēnei rā. Ai. Hea toi ngō. Ko taima hō ahau, he uri tēnei no Ngāti Manawa, Ngāti Maniapoto, ngai tū hoi anō hoki. Kia ora, kiraina ki Hoani Waititi marae. Kia Hoani te pōro. Ai, ke te heke ki raro. Ka whakawhiti ki Waiora. Ka tini tānata, kia ora ko wahi koe. Kia ora, ko te huina masha purewa tōku ingoa, he uri tēnei no ngai tū hoi Ngāti Parau Ngāpuhi. Kia ora. Hoani Waititi ki te whare. E kite ana kei a Waititi te pōro o kua tangohia e Waiora. Ai. Ke te haere te pōro ki wana i enei kura e rua. Kore anō te tai kua whai piro i tēnei wahana. Ko te āhua nei, he āhua ua tēnei kēmu. Nō reira, e te ti e te tā tēnā hono mai ki tēnei live stream, matakina i ngā rangatiraoa pōpō, e takahi ana i te ara o Poitarawhiti. Ai. Ka kite ana ko ngenge ngā kōtiro, you're making mistakes. Aue. Ngari hikinatia. Ai, ka pai Hoani. Ka pai. Ko ngaro anō i te pōro kei a Waiora te pōro. Ai. Kei a Waiora i te pōro. Ka peke, ka hopu. Ka kuru. Kia kaha. Kia kahara. All the pressure. Kia ora. Kia ora, Waiora. E rua te rere ke tano nā piro i tēnei wā. Ka orite i nai nei. Pōro, ka whiua. Ka whai piro rāne. Kia Hoani. Te ārai, aue. Hei mea nui te ārai tēnei kēmu. Ai. Defense wins games i te whānau. Tika ona kōrero. Ai. Ka tukupiro a Hoani. E haerere ana a Waiora Nai ki Hoani. O āhua paku tuki ki reira, engari ki te pai ngā kōtiro. He orite nā pūkena ki enei tīmā e rua. Tino ua tēnei kēmu, tino whai mana. Mā wai rā e toa. 50 minutes kei te toi. Kua kaki ki te kaki tonu tēnei kēmu. Ko te... Te āhua nei, ko te rā kualani patu ai. Me tōna ārai. Kia mai mahara mātou e hara tēnei kēmu i te kēmu māma, no reira, kia kaha ngā kōtiro e tākoro ana i tēnei kēmu. Kia kaha. Kia kaha. He ahua whawhai ki te kōti, mo te pōro. Aue. Kia tau te mairi, Kia Hoani te toro.
He hoani Waititi te pōro te ahua nei, ka kama rātou, ka kamana rātou, kia tai ki tō rātou. Wāhi piro, he whiua nui. Kāu. Tino pai hoani Waititi marae. E tauri te ana ngā piro i te wānei. Nō reira me kitea, ko aira katoa. Ka kite ana i te rivalry ki waina nui i tēnei kura e rua. Me te kauna o tēnei kēmu. Hoani Waititi te pōro, ka kuru rānei. E pai ana haere tonu e. Rawe e rātu te ārai a Waiora. Enari, ka whaia hoani te piro. Hai ake nā kai kuru. Nā waiora te pōro i te wānei. Ke te whakawhiti e tai kōtiro. Ka whiua, ka tai rānei rātou. Tino pai hoani Waititi. Pai a Waititi. He raware atu te kite i tēnei kemu, maruna i te ipurani hoki, ko tēnei te wā tuatahi. Ka wātana koe te mātakitaki Te Māhepohepotanga ki tō kaina, kira nei tō rorihiko hoki. Kua taka te kapa. Nā waira te pōro. Kia waurea te pōro. Kia waurea te pōro. E haerere ana waiora ki te kakama rātou ki tō rātou wāhi piro. Ka piro rānei, kitea. Pai te whai te wāhi ki runa i te kōti. Se whialose. Kora. Nā mihi waiora. E tauri te tonu ana ngā piro o waiora me Waititi. Kia Waititi te centre pass, ka wate ana rātou. Te whai i te tai piro anō. 3 miniti e toi ana i te whānau 3 miniti. Ko whai hoani he piro. Kia wai. Ka whiua ki muri. Hoki whakamuri. Kia Waititi te pōro i te wānei. Me ārai a Waiora. Kia kore a hoani e whiwhi piro. Ka uru rānei te pōro ki roto. Enari. Ka whai piro a Kauna rā atu nā kaikuru ki hoani Waititi marae. Centre pass. Hoani Waititi. Te apai me rua nā piro. Karawhiua ko tiroma, mahia o koutou. Kia waurea te pōro. Whakawhiti ana i te kōti. Whakawhiti tere ana i te Ka tai ana koe te kite. You can see how they work together. He kotahi ana te whakaaro ma tēnei kēmu. Ki te rere kotahi ngā tima e rua i roto i tēnei kēmu. Nō reira tino raua te kike kuaira. Ka whai piro. Move the mic, please. Kia hoani te pōro. Pai te ārai. A kualani patu ai. Huri no Ngāti Whātua me Ngāti Hine. Ka whiua ka whai piro a hoani Waititi, ka te kauma toru te kau kia Waititi. Me nā pirangi a Waiora ki te taurite nei piro. Nā me āta haere me whakaro e pāna ki nā wāhi kei te kuhu rātou me nā whiua, me ngā whiu e whiua ana a Waiora. Tika tau. Cool. Ka
ahatia a ka whiua ki waho, nā waira te pōro. Ko Koalani me Zaria ki roto I te wahi ārai. E kama. O te ahua nei, tino ngē Tahi miniti kei te toi. E nei kōtiro. Tahi miniti e toi ana I te iwi. Tahi miniti e toi ana. Kia ora e te... Konei ki te kōrero atu ki a koutou. Tori te kau hekona e toi ana. Kua ahua tini te wā. Toru, rua, tahi, hua mutu, te whānau. Ko tērā te mutu nā te kēmu. Ai, I tino karawhiua ngā taha e rua ki tēnei kēmu. E kite ana ko te toapaka ihu waka mō tēnei kēmu, ko haruru mai te whare, ko Hoani Waititi marae. Ai, I tino rawe ngā taha e rua, aroha nui ki te hunga I taka I hunga. Te kaumātoru ki te kaumātahi nā piro, rawero atu te kite I nei tīma e rua, e whawhai ana ki te kōti, ki te ana te ihi, te uhi, te wana, ki wana nui I nei kōtiro, ai rawero atu tēnei kēmu. Ko nā toa o tēnei kēmu, kua Hoani Waititi marae, enari, e kauna nā kura e rua. Tēnā koe, e hoa o tira, tēnā hoki, koutou e mātakitaki mai nei, o tira ngā kohine e rua, a taima mai I whai wāhi mai ki te whakapāho. I te whiringa whaiti, tuatahi ki te tuawhā, ko Waititi, ko kuhu, a ki te whainara. He upset tērā, he aha rane. Kau, kore ki ahu. Nā te mea katoa waurei e tai mea katoa Hoani Waititi e tai mea. He pai nā kura e rua. Kei te tika. Ora pai ana te pāhara keke. A mo ngā āhuatanga ki te poitarewhiti I tēnei tau, mārake ana te kite. I te kounga, I ngā pūkenga o ngā taitama tāne, ngā taitama wahine ki tēnei tūmomo, hākina kina bro, manaki. Obviously, we've seen the growth in tāne playing netball, but I have to be honest, I've never really seen tāne and wahine jam together besides indoor netball. How cool is it for them to be able to play the official tuturu game with one another? Yeah, mixed is really cool because wahine and tāne have different pukenga that they can express on the court, and when you have both, it's just really cool to see the nā nekehana ka hanaia I nei tima, me te and the teamwork behind the teams facing I tēnei rā. But with mixed netball, e toru noiho nā tāne ki roto I te kōti I tētai wā, tētahi ki a wahana o te kōti. Ko nā kōtiro the rest. Akati e hoa mā koira te whiringa whaiti tuatahi I wainga nui I a Waiorea me Waititi. Te āhua nei kua puta a ihu a Waititi. Ana ko ngā tapu ai ki te moana nui a Kiwa aroha mai ko te haikura a Kiwa. Girls, kei tēnei taha Charlotte. Hey, just let you know, we're OG back here. This is Māori style broadcast. Got my cousins next door to me who are calling the court, the game on court 2. What was the result? Mō tā koutou finals. 13-4, and ngā tapu ai beat te haikura a Kiwa. So, in the girls final tātou mā is Waititi up against ngā tapu ai. Kaua koutou haere tawhiti. Ke mua no, kei mua I te aroaro e te iwi.
Ana ko te kemu e hare ake nei ko te whainara o te wahanga a ki te whanaketanga o te whakataita kia mohio ai koutou e mātakitaki maina i ngā pākainga. E toru e whā pēr ngā wahanga o te whakataitai nei. He wahanga toki, he wahanga whanake, he wahanga tāne, he wahanga ranu. Nō reira, koe nei te whainara e hoa mā. I wainga nui, ia te haikura a Kiwa, also known as James Cook High School, te pūtake wahanga Māori. Waiōrea, Manaki, you must be the good luck charm. I'm not so much in the previous game, bro, but Waiōrea here in the finals of the whanake division as well. Rattle through a few of the names of these young up-and-coming netballers, bro. Kia kuhu ki tēnā, ko Izzy Evans, Taihana, o etai o nā juniors ki tēnei tima kore mohio ana e ra ingoa e nari, ki te ana i nā pūkena ki roto i te poi tarawhiti, me te whiwhi e nei kōtiro ki tēnei tima. Me ki pēnei pēa ku kōrero e hoa, e ora ana te āpōpōtanga o te kapa o Waiōrea i enei taiohi, i enei mātāmuri e whanake haere ana ki tēnei tū momo pai whakataitai. Piro tuatahi goes to the girls from the south side. Ora, kia Waiōrea te pōro, ka aha. Ai ka aha tia kei te pēhea te pakari o te puku o te kapa. Tino pai te pāhi, te whāngai ki roto i te porofita, haurua. Kia taikura kiwa te pōro. Mena ka whai wāhi rātou. Kua tanohia Waiōrea te pōro. As I was mentioning earlier on, the tides ebb and flow. Tai pari, tai timu, enei tū āhuatanga ki te tūmomo hakinakina nei. It was neck and neck in the final for 1 and 4 between Waiōrea and Waititi. The game tends to just climb point by point. E tūmomo tautu tu te mahi. Kore tai ana mātou te kite te wehena o te piro ki Wainanui e nei tima. Tino hauriti nā piro i tēnei wā. Engari, mā wai e toa i tēnei rā. Ātare a te wā ka kitea e hoa ko waika tohu, ko waika hua. Congratulations to both teams. No matter the result for getting this far in the whanake division here at Bruce Pulman Park. 19th inaugural annual, Māhepohepo competition. Doing well there to get in the circle and the gates quickly closed. Ākiwa. Pai te ārai nā enei kura e rua, ki te ana te haere te piro ki tēnei kura ki tēnei kura. Engari kea taikura Ākiwa te poro i nā enei. Mea āta manaki i ngā kapa e rua i te paoro. Kia kauaka rātou e whiu e maka te paoro ki mea wāhi. Opportunities for haukoti intercepts. Ke te whakawhiti tētahi. Hanga moata, hanga wawe tērā nera e hoa. Nera pēr kua whara te tihi. Akia manawa nui mai e te iwi. This production is being brought to you by the youth of Kura Māori here in Tāmaki. I ona wā ka pakaru i etihi o ngā tapu mati hiko. The Wi-Fi here at Bruce Pulman, to be honest, is pretty we need a hardwired and Ethernet cable to keep us cranky. So we're lagging a little bit, e hoa mā. Hoi no, the girls out here on the court certainly aren't. This is the whanake final, e hoa mā. Waiōrea are up against Te Haikura Ākiwa. Who's your money on, Manaki? Kore o mohio ana, they're both pretty neck and neck. They've both got nui nā pūkena ki nei tima e rua. Engari, hikakana te kite i te putana o tēnei kemu. E rua ngā hawhe i te whainara nei, te āhua nei, te community ki ia hawhe. Me te aha kua maua nei e Māui i te rā, kua tū te matiwa.
Ai, kua freeze te purani. We're on Māori time here in the final. It's all good as long as the score keeps ticking over. Yeah. There was another goal there from Wild Air. Centre pass goes to Te haikura Akiwa. Akiwa. O tatari ana. Mo te whakawhiti a Waiora. O whakawhiti nā tima eru ai nā kōtiro. What's the play ki konei? Ki aku kaute he toru ki te toru. Akiwa Oh, me te kuru. ai, ki roto, he piro ki te haikura Akiwa. Ki te ana i te pai a nā kaikuru i tēnei kemu. E me ana koe hoa. Ngā tahataha e rua. Kia Waiora te pōro, ka tae rātou te whai piro. Kāti, e te iwi. Ko kuhu mai te tihi o ngā mātanga. Reo Māori mātanga poi tarawhiti ki taku taha. Big J, tāku e kōrero hi ana. J pehe o whakaro mo te rā nei, bro. O ti rā te whakataitai whānui. Tēnā koe kara e lu, ki o kine whakaro, e rere pai ana tēnei kaupapa a tātou. Te ahua nei, e hika ka tonu ana ngā hunga taiohi nei, te tākaro haere i nei tākaro a tātou, no reira kua ki taku kapu i tēnei wā e hoa. Tēnā koe. A popo e te iwi. Ako titihi o ngā tino, hākina kina a te Māori, ara ko te kiorahi. Ko e nei kapa tonu, whai wāhi mai nei ki tēnei, ki te taua tū momo hākina. Ka mutu ka whakakapi ake, a ki te poi tūkohu. A te taite mutu ana, ka tū ai te pōwhiri, te rātuku taonga, ki roto pū. A i te āhuru mō ai o te pūtahi Māori o Manurewa. Rua ki te whā nā piro ki tō mātou ki te nā. Kua taka te tahi. Tai ana. Kua huri te pōro ki a wai. Kua huri te pōro ki a wai o... haikura Akiwa. Pai rau atu te rā intercept. Kua huri te pōro ki a wai o rea. Ka aha rātou me tēnei pōro. Ai, whai wāhi ana e nei kōtiro. Neke te pōro ki te taha. Ai, pai nā kōrero ki nā kai kuru. Communication is key e te whānau. Ana, aha ko kei te he tā mātou wati. Tā mātou matawa, hei te matawa matua o te whare tapere nei. Iti iho i te toru miniti e toi ana ki te wāhanga tuatahi o te whainara. O te wāhanga ki te whanake, Te Māhepohepotanga 2026. Day 2 here in the heart of Takanini. Waiorea up against Te Haikura Akiwa, who rebranded their kura at Matariki. And I want to mihi to the whakaro behind it. O te rā, te kāhui whakahaere i te kura, tumuaki mai, kaipuari mai, me ngā whānau. I whakamānawa i te ingoa hou o te kura, te haikura Akiwa. Ai, me ata whakaro e pāna ki nā whiu. One little mistake will cost you the game. Getting a bit of a comfortable buffer are the girls from Waiorea at the moment. Me te aha, koe nei anake. Te wahanga whanake tātou mā. E ora ana te Māhepohepo hei te koutou kei mua i te aroaro. Ki katoa te whare tapere nei. Ngā kōti katoa ki te tangata. Māpū tangata e kuku maina. Whitu ki te rua nā piro. Kia Waiorea te lead ki konei. Engari kua huri ki te haikura Akiwa te poro. Kua hopu ki nā Waiorea. Can really see them working together as a team and see that they've played together before.
Ai rā. Ai, kua tuku piro awai o rea. I nai nei kia taikura kiwa te centre pass. Pairo atu te ārai nā tērā kōtiro. Ana he pōhehe no etehi ko te kapahaka anake, te kai i te kura, ama te kura o Waiorea. Engari, māke te kite i ngā tini pukenga, kua herea mai e rātou i tēnei wiki ki Te Māhepohepotanga. Kei roto tonu te pauro. Clean rau atu me rā whiu ki te rātao te kōti. Kia te haikura ki wa te pōro. They need to get the ball down. Nari kua hupu ki nā noa o Waiorea. So many intercepts I tēnei rā. Nari, te ārai a taikura akiwa ko kauna rātu hoki. Ai, ko tērā te hakamutuna o tērā wāhana tuatai, ko te piro, toru ki te whitu kia Waiorea. Kāti ake e hoa mā ko ia, ko te tangi a te pūtātara. E tohua mai nā kua ea te wāhi ki te wahanga tuatahi nei. Ko te kapa o Waiorea, kei mua tonu, I tēnei wā, he oti anō. He te kauminiti anō kei a tātou. Koe nei te whainara e hoa mā o te wahanga kohine. Mo te taha ki te whanake. Kāmatu e haere ake nei. Ko te whainara mō ngā kohine, ko waititi ki a ngā tapu ai. Taiho ake koutou mōhi o pū ai, ko wai te whainara mō ngā taitama tāne. He oi anō. Welcome once again e te iwi to day 2 coverage of a 4-day celebration of being Māori on the sports fields and sports courts here at South Auckland, hosted by Te Pūtahi Māori o Manirewa in its 19th year. Next year, we are off to Te Haikura a Kiwa for a big celebration as Māhepos continues to expand and grow. Māhepo ki te tongo o Tāmaki, Māhepo ki te Tai Tokerau, Māhepo ki ahi te iria ki heo rānei. Ka tata timata tēnei wahana tuarua. Ki te ana I Ngāti Mai Rua kōrero ana ki o rātou kaiako e pāna ki nā plays me nā nekehana. Mehe me ko koe te kaiako. Hari te mehe kūpapa koe e manaki engari. Mehe me ko koe te kaiako o te kapa a kiwa. He hapea ngā kōrero? Kia kua karo me ata haere rātou nā te mea ki te ana just stopping the ball, te fumbling te pōro ne. Kei a rātou nā pūkena enari me ata haere. Mohi o pū anau, the nerves are everywhere tēnei wā, ko tēnei nā whakataitai whaiti. Kei te rongo. Ai, me ata haere. Kei te rongo, kei te kitea, I te āmai mai, I ngā piro. Ai. Ai, pairau atu. Jesse tērā, I whiwhi piro, pai nā kaikuru Waiorea. Ki te ana I nā whiu, I nā Waiorea will take their time. Ki te poro, kore tai te tai te hopu ki nā. I need to run it back also, bro. The hononga between the Pou Arai and the Arai Tarawhiti goal keep and goal attack was on. I te papuri raua, I te hope o tōna hoa, ka pai ai tana Arai I te kaikuru. Those little tactics, bro, holding the hope of your mate. So she can stand like the Pourewa Teitei is pretty on. Yeah, to reach further. Kua ki te mātou, e tai tanata ka hikina. I te tanata kia intercept I te pōro. Che, me ko te āpiti tū, te tūtira rānei, te line ki te ki te whitu pōro. Ai. Neaty, all right? Ai, you need to be quick on your feet I tēnei kemu. Don't want the ball to go out. He hikoi. He tepe. Aroha ana ki te kapa a kiwa. Ai, ko tērā no me āta haere. Enei mistakes
tino māma engari he tino hirahira. Tēnā koe kei te piki haere te nui o ngā hapa. He oi anō. E kore kahore kei te pau haere te pēne hini. Hai kura a kiwa me te paoro I nai nei. Ko te pokapū e pupuri ana, e kimi ana he āputa. Ai kua ata haere rātou. Oh, pairo atu nā rai. Ko te rā taihana ki te tawa waiora. Taihana rā ko kaukura. Manaki ko ai pea te hunga kamut me ki ko ngā upoko, ngā ringa ngā waiwai o te poitarawhiti I Waiorea. Ko ai mā wena? Mo te tā kōtiro ko Sophia, he Prams player ia, ki te tāuraki, engari he kāpine ia. Ko Alani, ko ia te he kaunaro atu o nā ārai, I kite ana mātou I tērā atu kēmu. Engari ki tēnei kēmu, ko hua kāro, ko nā juniors, nā kōtiro tau te kau tau iwa, kita nei I ngā potential ki wananui nei kōtiro, ai rawero atu. O koe tai o nā standouts ko Kahukura ki goal defence me te centre. Tēnā koe, ko te kupu, tāu e kimihi ana ko te pito mata. Potential, he nui te pito mata. Mo a tātou tamariki mokopuna ki tēnei a papatutu waiwai. Waiorea. E kakai ana I te maunga o te whainara kiko nei ki Bruce Pulman Arena. Kare anō te kaikuru nei ka mihia. He tuku I tana pauro. Ki te au e. Ai rima miniti kei te toi, kua hawhe I nei wā mo tēnei wahana tuarua. Ko ngā piro kia Waiorea, toru ki te takau kia Waiorea. Engari, he wā tonu ki te haukura kiwa ki te whakarere kei nei piro, ki te taurite I nei piro. Manaki, hea te take kāre koe I te tākoro I te rā nei e hoa? I te tākoro I nā, I te... Wikine? I te wikine rā? I was playing yesterday, playing netball yesterday. We had our semi-finals against Messi, and we won. Oh, man. So you're in the finals? Yeah, finals today. After Are you trying to save yourself, or what? Are you going to be able to play? Yeah, I'm gonna be able to play. Engari, How tōtūranga, bro? O te he kai ārai. Ka pai. He kai ārai. Wingdi, goal keep, e rā tūmea. Nā tūmea kore, you don't have to run as much. So, he kai. Mahi māhunga tērā, that's intelligence, manaki. Tau aha koe I te kura, bro? Tau te kaumatoru, ko tēnei take tau hakumituna ki Waiorea. Tēnā koe. Hea pia ngā whakaro I a koe e puta ana I te kura? O tērā pia kaere ki te University o Waikato, ai ki reira mahi ana I te law me te Māori studies. Ngā mihi, ko ngā manakitanga ki a koe, bro? Tērā koe. Tēnā koe I tō piri mai I tēnei rangi. He āhua uaua te kimi, I te hunga, a pahu, pēnei I tēnei. Engari, ko tāu, he kiko tō o kōrero e hoa. He mōhio, he mārama, keho ki te kēmu. Nō reira, tēnei te mihi atu. Tēnā koe. Ai, kua eke a Waiorea. Te kaumā toru nā piro I nāi nei. Toru miniti kei te toi. Kia hua kāro, ka ngenge haere a te haikura ākiwa. Waiorea just keeps on going. Yeah, like a steam train. So I'm rolling. Oh, kia ora. Haikura a kiwa. Tikana kia mihia I te whānau matua. Matua Hammond.
Kuia te tihi tino o te kurara. 9 points the difference here in the final, with 2.5 minutes to go. Mi tēnei kemu ki te ana i a Waiorea i mahitahi ana. Rawero atu i nei pukinga. Can really see how the game changes over time and who will come out as a winner i tēnei rā. Ko wai katoa o mā wai. Ana te āhua nei ko Waiorea e wā. Nā wai ka ua kātahi ka ua ke atu. Akiwa, last goal wins. Ai. Koiri ki te haikura Akiwa. Engari, kei te mahi tonu e nei kōtiro, aha koa te ngā piro, kei te whawhai tonu, pairo atu tērā. Manaki, e hia ngā whakataitai māhepo, kua kuhuna e koe i roto i ngā tau. O, kua kāro e toru? Ngā mihi. Ai, e toru. Nā te mea, i taku kuhuna ki tau iwa, ko tērā te wā te COVID. Ai, kua... Paku moi te whakataitai i aua wā. Ai, paku moi. Engari, ai, i konei au i tērā tau, kua paure, me te tau whaimuri i tērā tau. Tēnā koe. Kāre kore, he kaupapa nui whakaharahara kei te maramataka o ia tau, pēnei i te Polyfest, i te ahurea tino rangatiratanga, katahi ko Te Māhepohepotanga. Me pēhea a Te Māhepo e whakapakiri ake, ki o whakaro. Tōku a karo, ka kite i nā tauira Māori, e tākoro ana i nā hakinakina, e whakawhanaunga ana. It's about building relationships with other Māori tauira, and it's while doing something that they love. Ko tai te wā e wā, kia kuhu mai ko etahi atu kura, kia kuhu mai rānei i tihi atu hakinakina? I tērā tau i mahi mātou i te Turbo Touch, engari i tēnei tau, ko ki te kore tērā... I hua mai i tēnei tau. Heo e anō, kāti ake e hoa mā, e tikana kia mihia i a Waiorea, ngā puna Waiorea, i puta hei tō whakaihu aka. A mo te wāhanga ki te whanake a i tēnei ahi. Ki te tuarua ko te haikura a Kiwa. Me poho kereru te haikura a Kiwa ka tika nera. Ai, he tino rau e tērā kemu, i whawhai rātou ki te mutuna. Mo te hemo tonu atu. Kāti, welcome back to day 2 of a 4-day extravaganza. Māori youth on a Māori stage, playing the sports that they love, that we love. Thank you once again for joining in on Whakata Māori's YouTube channel. Don't forget to drop a like, a share, a subscribe to the whānau that are at home overseas, where they get a chance to see how their kids are excelling on the sports courts and sports fields of this tournament. Still to come, we have the final between Waititi and Ngā Tapuwai, and then we'll find out our last round at 2:35, round 14, where finals 1 and 2 are taking place. Mai a māua ko Manaki, ka paku whakatā māua, hoki mai koutou āko ake nei, haere ki te tiki kaputi, pihi kete, and we on very shortly. Kia mau tonu mai. Tēnā koutou.
Kia ora te whānau, nau mai hoki mai ki Te Māhepohepotanga 2026. Ko ngā tīmai whai ake nei, ko ngā tapu wai raua ko Hoani Waititi. Kia mōhio mātou ko tēnei ngā whainara kōtiro o ngā tapu wai raua ko Waititi. Ki taku taha ko taku hoa. Kia ora ko Kautia Nui Te Rangitoku Ingoa. And I'm here with Vision. Tukariri. Kua ke te tata timata te kēmu, no reira tēnā kua tūhono mai mātakitaki mai I tēnei. Ko te whakataitai poitara whiti tēnei, ko ngā whainara mo ngā kōtiro, ko te wāhi e tuana tēnei whakataitai kei Bruce Pulman. Ko timata tēnei kēmu, te āhua nei kei a Waititi te pōro. O āhua tukutuku ki reira, enari, Kia ngā tapu wai te pōro ka whakaheke ki tō rātou wāhi kuru. Tahi ki ngā tapu wai. Ka timata ngā tapu wai me te pōro. He te tino ka kama rātou no reira. Ka kitea o a kenepa ka whaipiro a rua kia ngā tapu wai. Kia Waititi. Kia Waititi te pō. Ko ngā tumanako ka kuru. The rebounds ki ngā tapu wai. Me hoki, whakamuri rātou, te āhua nei āhua rātou. Kei Kia Waititi te pōro. Tino tata tēnei kēmu, aha kua ko timata noiho. Tino he kakana te manawa, ka kitea. Āhua tuki ki reira. ka puta ki a ngā tapu wai. Ngā tapu wai ka whiua ki roto. Ka heke whakararo. Me ngā pāhi. Tino rawe. Ngā pāhi tino rawe. O te ahua nei ko te contact. Just a little translation. Ngā tapu wai has the ball now and they've been having really good passes and they try. Free to ngā tapu wai and Hoani Waititi kore. Ngā tapu wai starts with the ball. They take it down to their try, but it looks like they have to go back because something happened. Gonna give the ball to GD. To ngā tira. Ani will Hoani Waititi shoot? Little fumble there. Little fumble. Pick it up. Ngā tapu wai taking the lead. Ngā tapu wai. Save. Let's go Waititi ball. Reo kahi with the pass, the amazing pass. A good save from ngā tapu wai, but throw in for Hoani Waititi. Okay, Waititi takes the contact there from the centre. Going over to the goal shoot. Contact again and a first point to Waititi. Toru tahi. Waititi reo kahi. Intercept there kind of. Āhua raru ana, engari kei te pai, haere tonu. And a pass, great save by the GS. Karawhiua. Ngā tapu wai me te pōro.
O meo rata. nice. Ahua whambo ki kura, engari ki te pai. Oh, trying to find the open players. Oh, she goes back. E te iwi ko tēnei ngā whaingara kōtiro. Nō rei ko tēnei ngā whaingara kōtiro o Te Māhepohepotanga 2020 mauni. O ngā tapuai me te poro, ka kuru. O ngā tapuai whāni waititi tahi. Ngā tapuai me te poro, me hoki atu te ahua nei I ahua raru te ramu. Ki te GD. Te ngā tira. Trying to find open space. Or just misses the center. Offside there in the circle. O ngā tapuai me te poro, ahua. Finding good space. Kimi ana I ngā wāhi tika. Ka kuru rānei. Yeah. Ai. 5-1. To ngā tapuai. Hoani Waititi with the throw. She caught the ball. Good movement for Waititi. Little fumble there, but that's okay. Ngā tapuai again with the ball. Ngā tapuai is kind of on a roll right now I te whānau. Will Waititi catch up? 6-1 to ngā tapuai. And ngā tapuai with the ball, with the starting. Little fumble there, but ke te pai tērā. Replay. For contact. Contact there. Wow. And ngā tapuai with a try? Yes. Nice. 7-1 to ngā tapuai. Waititi ball. They're changing out their player. It We've looks got like Hawks. Te Hakura, he might have Manly is coming on the for show. GA. Waititi throws. And looks like ngā tapuai is Out really by running ngā tapuai. Waititi ball. Kiroko. Ahua, tuki, Kind of nare ki fumble te there. pai, Let's tūtonu. make that. Nice. There we go. 7-2. Whiturua. Ngā tapuai gets the ball. Nice. Another goal there from ngā tapuai, 8-2. Oh my gosh. Kia kaha Waititi, kia kaha. Hikina. Ngā tapuai get the ball back. Ka pai ngā tapuai. I mua I te Got a good haere flow. tēnei me ngā kōrero. He mihi nui tēnei ki te pūtahi Māori o Manurewa. Ke te host I tēnei kaupapa o Te Māhepohepotanga. 2002 te kaumā mihi ana ki a rātou, mihi ana ki ngā kai tākoro, ki ngā kōtiro, me ngā tama hoki e te iwi, me ngā tama. E tākoro ana ngā tama, and e tākoro hoki ana ngā kōtiro. And all live streams are on YouTube for Māori Plus. It looks like kei a Waititi te poro. Ngā tapuai get the ball back. Ngā tapuai taking the lead. A little tuki there, but he te pai. Waititi ball. Waititi ball. She throws it back and then she throws it forward. Fumble.
There is 1 minute, tai miniti e toi ana I te iwi. Ka tai ka oti tēnei rauna. Tai miniti e toi ana. All out. O te au. Ko tō mātou hia anō hoki. O ka pai e te iwi kua ko te wā break. Half time. Half time e te iwi. Engari, I mua I te timatanga o te kemu. Ko tō mātou hia. Kia uru mai e tai kura anō ki tēnei kaupapa o Te Māhepohepotanga. Perangi mātou, we want more schools to come and join Māhepohepo and grow this friendship and grow this kaupapa to everywhere o te motu. Ki ngā tōpito katoa, no reira, tēnā kua tono mai I tō kura kia uru ki ngā Māhepohepotanga. A little recap on the game. It looks like Tapuwae is taking the lead with a 9 and Wani Waititi going back with a 2. Ngā Tapuwae with a great start to energy lifting. And ke mātou te kau hekona e toi ana ka tai ka timata anō. The backbone. So hopefully Wani Waititi picks it up and they gain their mana back, but it looks like Ngā Tapuwae is taking a really big lead. And Te Reo Kahi with the centre pass. Oh, great pass, great catch. Oh, she saves it. She saves the te iwi. Let's go, let's see if Hux can get this. Can Te Hakura Nice. get... Oh yeah, Te Hakura. See if we can get kind of come back on this. Iwa toru, 9-3 e te iwi. Ngā Tapuwae, it looks like there's a little fumble. Waititi ball. And with Mila taking that. Getting a groove on this half. Oh, let's go. Let's go, nice. Amani. Yes. Oh, Amani with the shoot. 4-9 e te iwi. It looks like Wani Waititi is having a comeback. They're having a comeback. Another one. Okay, Waititi coming in fire. Woohoo! Waititi coming in. 9-5. Little fumble there, but that's okay. Ngā Tapuwae ball. Ngā Tapuwae is taking. Can Ngā Tapuwae score? It's nice. Nice one. Out by Ngā Tapuwae. Waititi ball. It looks like out by Ngā Tapuwae Great again. defense from Ngā Tapuwae. Amazing Waititi ball. defense. Fumble. Little fumble, but that's okay. Ngā Tapuwae ball. Come on, Reo. Just kidding. Can Ngā Tapuwae... No contact. Contact there. Little... Okay. And Ngā Tapuwae 10. No goal. No goal e te iwi. No goal. Take that off. Okay. Looks like it's Waititi's ball. Waititi's ball. Thank you. Trying to find some space. Give that to Te Pō. Te Pō Koia. She's looking. Overhead pass. Little fumble, but that's... replay? A little replay. Stepping. Yeah, Waititi ball. Just kia mōhio koutou ko te winga toku ingoa. Ko Grace toku ingoa. And ko taiwa ngā MC e ki ana mo tēnei live stream. Waititi ball. Can let's see Amani Amani. do it? Yeah! Aroha mai Great. te We got iwi. some more shooters coming in. We're coming in. Waititi is coming with a comeback e te iwi. Watch out. Let's see. Out by Ngā Tapuwae, I'm guessing. Yep. Go Waititi ball. 9-6 e te iwi. 9-6. And also these are Ngā Tapuwae ball. Must have been out by Waititi, I'm guessing. What's that? We're taking it back. Waititi ball. Waititi ball again. A little fumbles here, but Nice. nice one. Offside. Offside. Ke te pai taimania. You can get it back, girl. Ngā Tapuwae ball taking it down to their goal, and they're taking it really fast. Little intercept there by Mila.
Let's ngā intercept by ngā tapuai. Intercepts. Oh, finding their good passes. Taking it down really fast. Ngā tapuai really quick and really quick te whānau. Oh, can she... Oh, little fumble there. What is happening? A little stand Ngā down. tapuai ball. Can she try? And she makes it. 10-6. Yes, that makes 10-6 in TUV. So Waititi still has a little comeback. They 5 still more have a minutes little left. comeback. 6. Between 5 and 6. Oh, ngā tapuai ball. Kia mohio koutou ko ngā live stream katoa. Kei te MC ngā tamariki ngā live stream katoa i te iwi. Kia whai wā mātou ki nei momo mahi. Ai, nō reira, te nuinga o ngā lives ki te MC ngā tamariki. Pērā kia tāua e MC ana. And kia hoki atu ki te kemu. Paku whambo ki kura. And kia ngā tapuwai te pōro. Wani Waititi taking it back to their goal. Will they make it? Oh, little fumble there, but kei te pai te iwi. Ngā tapuai get the ball back. Oh, that was another fumble from Waititi. But good intercept from... Who was that? Te Wai? Good intercept. Te Pō. Te Pō. Te Pō. Sorry, te iwi, that was Te Pō. And if she caught it, that would have been great. Okay, Waititi taking their goal back down. Can they make it? And can Te Hakura score it? Oh, a little fight there. O paku tuki tuki e te iwi. Kiti, yes. Amani with the goal. Ngā tapuai 11, 1 Waititi 7. Let's see if Waititi can get this 7-11. Get this comeback. Oh, that was a good one. 12-7 to ngā tapuai. Kind of close game. Close game. Oh, Waititi taking their goal back down. Oh, it looks like there was a little fumble. But kei te pai. Kia kaha te ārai e te iwi, kia kaha te ārai ngā kotiro Waititi. Because defense wins the game. Defense wins the game. Tika. We have 6 points between each other. Kia hua nei, tino hihiko ana ngā taha e rua. Maha te ngao, no reira. Betty, oh, nice jump from Kia Te Pō. arotahi ngā kapa e rua. Kia arotahi ngā kapa e rua. Nice catch there from Taimania. Amani gets the ball. Amani gets the ball. Will she score? Yes. Amani with the try. That is her life. Kama whāwari. Kama whāwari. Hey, me tautoko hoki koutou. Me tautoko hoki a ngā tapu oi. Ako te ki o ngā tuakana me tautoko. Kei te tautoko hoki mātai a ngā tapu wai. Kei te tautoko hoki mātai a. Kei te tautoko i ngā ta... Oh, kind of contact there, I see. Oh, ref doesn't call it. Kia kaha ngā taha e rua. Oh, over. A little overpass. A little big overpass. Okay, te pai. 1 minute left. Tai minute, David. Tai minute. Ko ngā... Ko tēnei te kemu whakamutunga.
Mō ngā kōtiro toki, koenei te kēmu whakamitunga, ai, koenei tō rātou whainara, no reira. Oh, We'll contact them, we'll push in. And we get a goal from Ngātapuwai. Goal from Ngātapuwai, and that makes 15-8. 15-8. So we now have a 7 gap between the score points. Let's see if Waititi can have a comeback. Let's see if Hawks can get this. Amazing. We have 50 more seconds in this finals game. Koenei ngā whainara, kōtiro e te iwi. Oh, she loses the ball. Oh, she loses. Goes back to Ngātapuwai. E mihi ana hoki ki ngā taha e rua. Oh, they get the ball back. Ngātapuwai getting... Oh! Ki Ngātapuwai get the... Oh, Hoani Waititi with the ball. We have 25 seconds. 25 seconds e te iwi. Oh, 20 seconds e te iwi. Oh, little fumble there, little tuki, but te pai tera. Ngātapuwai ball e te iwi, Ngātapuwai ball. You can tell it's getting intense on the sidelines and on the court. Really intense e te iwi. 4 seconds. Sides. And that is game over. Ngātapuwai with a whopping 16 points. Haini Waititi wo whanai. E mihana ki ngā taha e rua. Thank you all for watching. And this is Grace and Te Huinga signing off.
Kia ora te iwi. So the next finals are coming up at 3 o'clock, and they are the boys' finals, and we're still waiting to see who is going up against who. But you saw ngā tapuwai won that round, so ngā tapuwai is ngā toa whakaihuaka o ngā toki kōtiro o Te Māhepohepotanga 2026.
Tēnā rā tātou e te whānau nau mai hoki mai ki tēnei pāhotanga kua tai tātou ki te kēmu whainara o tēnei kaupapa Te Māhepohepotanga 2020 ki kone ki Bruce Pulman pā ki Papakura. Ko ngā kapa kai wahora ko ngā tapu wai ki Hoani Waititi e ngā kaunui ana hau ki te kai takutaha ko taima, tēnā whakamohio mai, ko ngai koe, no hia koe? Ai, kia ora e te whānau, ko taima ho tōku ingoa, he uru tēnei mō Ngāti Manoa, Ngāti Maniapoto, Ngāti Tūhui, anō. Ai, kāti, tēnā rawa atu koe. Nā, mōhio kau au no te kura o Hoani Waititi koe e hoa. Ai, ko koira tō tīma hoki i tēnei wā, e aki ana koe i a rātou? Ai, kei te tūru aki au i a rātou, engari ka kore rawa au e pērā ki runga nei. Kei te pai. Me noho tonu ki tō kura. Hioi anō ke aro atu tātou ki te kēmu. Nā i tēnei wā. Kei te kapa o ngā tapu wai. Kei te ngana kaha tonu kia tata ake tō rātou tai atu ki te pau. Nā ki o whakamohio mai, hea e tei painga o tēnei kaupapa, tēnei tōna mana me ki? Ai, kia nei he tino pai e nei momo kaupapa i te mea he wā kōrero ki ngā tangata hou, he mea socialise ki e tahi tangata. E whakakotahi ai ngā kura katoa o tāmaki wakauru. He pai hoki kia whakawhanake i ngā pūkenga mo enei hākina. Nō reira, i nā nahi ko te riki he te rānei, ko te koitara piti. Ka pai. Hei a pōpō katua te kiorahi ko koe tētai o aua kai Ai, ko ai tētahi e whakakanohi ana i te tima whanaki o Hoani Waititi. Ka pai. Hei te taite, ka mohi o hoki katua i te poi tūkohu ko koe. Ko au hoki tira. Ai, Rea rao te wiki. Kare, kore kua pau te hau, hei te mutunga o te wiki. Hioi anō, ka tuku atu te rākau i nai nei ki takutaha. Mana tēnei kēmu e kawe, tēnā koe. Kia rā, ko hoki mai anō ahau e te iwi, ahau me Grace. Ina he hoi koe ko te huinga tuku ingoa. Ko Grace tuku ingoa. Ka tai tino. Ai, ko tawa o ko te tino mira. Ko te kēmu, ko tēnei kēmu ko ngā tapuai, tama, Hoani Waititi tama, ko tēnei ka kōwhiria koai ka tahi, koai ka rua, e ki ana ngā whainanga. Kia hua nei ko te tahi ki te tahi. Waititi me ngā tahi.
Ko te kei te tai atu kōti, ko te tuarua, ko waiorea rātau, ko kiwa. Mo te tūranga tuatoru me te whā. Kei te kōti tuatoru, ko kia, te aroha campus, me te pūtahi Māori o Manurewa. E rere ana ngā mihi ki te pūtahi Māori ki te host i tēnei kaupapa o Te Māhepohepotanga. Ko tōku pātai kia koe, Grace, ki o whakaro, he pai tēnei kaupapa mo mātou ngā rangatahi? Ai he pai tēnei, tēnei momo kaupapa mo te whakawhanau keira i ngā kukinga o te tamaiti, kia tupu ia, kia whanaunga anga ia, pao o ngā pua, ngā Ki te kore koe mōhio, ina nahi tākua mātou te riki. I tēnei rā ko te poi tarawhiti, hea pōpō, ko te kiorahi, ka tai hei te taite, kia konei whakaro, kia konei mōhio, ko te poi tukohu. Nō reira, stay tuned, te eki ana te kōrero, stay tuned and watch the live of Everyday Please e te whānau. To translate, we have Wāni Waitia ngā tapuai 2-1. This is the Tama finals game going for first and second. And it looks like Wāni Waitia is taking the lead with 2 and ngā tapuai 1. Looks like it's going to be a close game between both teams. Tēnā koe te iwi. Tono i tēnei ki tō whānau, ki o hoa, kia mātaki te hāpuri i te maria, e ngā mahi o mātou ngā rangatahi i tēnei rā. This is also a great opportunity for all of the tama hoki that don't usually play netball to get involved with this type of sport. Ai, e tika ana tērā kōrero, e hara noi ho, tēnei mea te poi tarawhiti, tēnei kēmu, he mea mo ngā wahine, e kāo mō ngā tama hoki e te whānau. Anei ngā tama e whakakanohi ana i tērā kōrero. Anei rātou e tākoro ana i tō mātou, e hara nā mātou tēnei kēmu. Engari, anei ngā tama e tākoro ana i te poi tarawhiti. Nō reira, ko te tono hoki, kia uru mai, e maha ngā kura. Nā te mea i te wānei, ko ngā kura ke konei ko ngā puna o Waiorea, te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi, te kura o te kāhui, kura o Haipuna, kia aroha college, te pūtahi Māori o Manurewa, te host, te kura kaupa Māori o Puau, te kura Māori o ngā tapuai. And te ahua nei, Waititi is still in the lead with 3. This is going to be Okay, now we're still, looks like we've still got another point. It's currently 3-1. Let's see. Ngā tapuai with the ball. Let's see if we can get this. And ngā tapuai with the point. 2-3. 2-3. Close game. Great energy. And we have 2 minutes 40 seconds left. It'll be 2 minutes 40 seconds, and that is really fast. It looks like there's a little fumble there with Waiheke kahi. And ngā tapuai for the first half. And te awa nei kia, te awa nei kei, te white, ngā tapuai mo te piro, ngā tapuai mo te piro, he tai e te iwi, tino tata tēnei, ngā tapuai me te pōro, ngā tapuai scored the try. Kind of feisty there. A lot of jumping and a lot of defense. Can you get that? Ngā tapuai with a point.
going into And 43. ko te rere ketanga o tēnei kēmu, ko te rere ketanga o ngā tamaki ngā kōtiro, he tino kaha tō rātou, whiu roa. And I he pai tērā, engari e tai wā, ka tino kaha te, ka kore tērā tangata e hopu te puro. Ka butterfingers rātou te iwi. And ke te pai tērā, ko reira, ahua pōro, pōro, ke te ruin I te kēmu, ngā mihi, hari ai tō pōro. Oh, okay. The TF Wets, you can get this nice. And that, I heard the later rātou taimai. Ngari kua, Oh no, because we did halftime. half a time I TV, half a timer. So let's do a little recap on our game. I saw a lot of jumping, Yeah. a lot of really good defense between both teams, and it looks like ngā Tapuwai and Hoani Waititi are tied. So the Close next game, very the close next half determines kuai katoa ngā puru taitama. Yes, there was a lot of fast throwing of the ball, kaha, and not that much tiki-tiki like ngā kēmu o ngā kōtiro. Not Yeah, that much yeah. tiki-tiki. And this is also a fitness game, so heaps of people. Yes, This is a great opportunity for people to get their 10 fitness. seconds. big fitness to TV. It's not just about throwing balls, it's about running, getting into gaps, and doing a lot of mahi e TV. And also shows you an abundance of knowledge you can learn in this game. And all of the things you can learn. And all the accomplishments and achievements that girls do for rep sites and teams, school teams, and every other one. Someone bringing in the excellent English to this MC conversation. TV, so it looks like Waititi has the ball, but it's kind of hard. Okay. We have Ngātapuai with the ball. Ngā Tapuwai intercepts and throws it back. We still have Ngātapuai with the ball. Oh, good. Oh, okay. Can let's see, over. See, I hate it when the boys just jump up and throw. Yeah, I can never do that. Yeah. It's just, come on, man. Maybe cut it short. Yeah, probably. So it looks like Waititi here with the ball. Or it's And 5 to 4 right now. 5 to 4 at TV. Once you have to pick up their game. Was a contact there. Little and contact there by, let's see. I don't think it was a contact. No. And that is Waititi with a try. They're always being together. It's going back and forth, back and It's forth. just, come on. There goes a little whikoi, a little hikoi at TV. Okay, Waititi with the ball going back and forwards. Oh no, keep going. Pass there. We're glitching it to someone. We're We're lagging. finding really laggy, but Ketepai, we're still here. We have. Let's see. And a throw out. No, Out from no. out from Yeah. Waititi. Now out from Waititi. No, what? Ngātapuai ball. Okay, we gotta get out. A lot of. See, that's the thing. I know car throwing is good in Te Whānau, but sometimes it just doesn't help. Yeah. Like, I think that's good. yeah, but like, come on, some people has butterfingers, okay? Yes. We have And what happened there? A little stepping by Jersey. Okay, Ngā Tapuwai with the ball, taking it back down to their goal. Oh no! Here comes the intercept of Waititi. Will they make it? See, and another jump for the try. Another jump for the try, Te Whānau. Another piro there. What's 7 to 5? Ngā Tapuwai with the centre pass. Little fumble there, a little fumble there.
It is such a really, really close game, e te iwi. But it looks like Wani Waititi coming in with a 7 and Ngatapuai with a 5. So 2-point gap. Oh, and we have, it looks like we have 6 minutes and 30 seconds left. E te iwi, 6 minutes and 30 seconds. These, oh my gosh. The ball is a little bit too fast. The ball is a little bit too fast. And that's another thing, e te iwi. It's currently 6 to 7. 6-7! 6 to 7. That's a Hawaiian Hawaiian. 6-7 e te iwi, 6-7. Oh, a little. Oh, Ngatapuai with the ball, taking it back down to their to their goal. I'm thinking, yep, Ngatapuai ball. Right now we have 5 minutes. These are going by pretty fast. This is a very close game, as you can tell from Very close e te iwi. Ngatapuai just 1 point away from tying with Wani Waititi, but doesn't mean they can't do it. They still have 5 minutes left. They still have 5 minutes left e te iwi. Oh, once you get the ball back, that's good. And get the ball back, let's see if we can get another goal. E kore ngā mihi e ānaka kia koutou. Kia koutou te pūtahi Māori. Moyo ana hau, I know I've been saying this so many times, but they are hosting our Māhepohepotanga Ruamano Rua Te Kaumāono. And just to let you know, e te whānau, I'm pretty sure this is the second Māhepo we've had. This is the second Māhepo we've had. Let's see, all Whanaungatanga with 8, Ngatapuai with 6. All Ngatapuai with 7, Wani Waititi with 8 now. And Okay, let's see, all Ngatapuai back with the ball. Very close game, 7 to 8 to Waititi. Ooh. Oh, going back. 4 minutes, TV, 4 minutes. This game determines the puru taitama o te Māhepohepotanga Ruamano Rua Te Kaumāono e TV. Oh, Ngatapuai, another goal. It's currently 8 to 8. Oh my gosh, they're always tying up again. So close. This is really close. Let's see what 8 to 8 a TV. 8 to 8. Oh, was there a try there? Oh. 9. Ngatapuai with a... Oh no. Oh, it called. That try did not count. Te ahua nei. Te ahua nei ko te Ngatapuai waru, Wani Waititi iwa. Ngatapuai waru, Wani Waititi iwa. E kare ahau, ki te tiki a Ngatapuai te iwa. Kare ahau. Oh, me te mea anō. Te kauki te Wani Waititi. E kau. Ngatapuai waru, Wani Waititi te kau. Kite minute whai. Contact. I think GD. Tino pai ngā mahi o ngā taha e rua e te iwi. Tino pakari ngā taha e rua. Ko te wā i nai nei. Isaiah with the centre pass. Rua miniti e te iwi. O reira, koera ngā pūru taitama o te poikara whiti Māhepohepotanga Ruamano Rua Te Kaumāono.
ka kitea hei te mutunga te kēmu. Ka kitea hei te mutunga te kēmu ki. Te ahua nei, ke waititi te pōro ka whakahokia ki tō rātou wāhi piro. Paku tiki. Paku raru. Kia ngā tapu ai te pōro i te iwi. Te ahua nei, ngā tapu ai waru hoari waititi. Te kaumārua. Hoari waititi te pōro i te iwi. Nā wai i whaka, nā, tērā ki wau. Kea Isaiah, te whiua ki roto, katahi kea. Rima te kau hekona e te iwa. Rima te kau hekona e toi ana e te iwa. Waititi te pōro whiua ki. Whiua mai te pūwaina. Paku whakamuri. Kaua nei, rua te kaumarima, hekona e te iwi. Rua me te intercept. Me te intercept, waira wātu. Karawhiua ngā tama kei runga i te kōti. Karawhiua moa ke kaupa. E mate whekau, me mate urua. Kaua nei, kua oti, tēnei whainara. We have our winners. A big mihi to all for listening. Tune in tomorrow for Ki o rahi e te iwi. Ko ngā tua whakaihuaka mō ngā tama whainara, ko whani waititi e te iwi, e mihi ana kia ngā tapu ai, e mihi ana ki ngā kura katoa. me te mihi nui. Kia haumaru, mō ngā tamariki kei konei, kia haumaru tō hoki ki te kāinga, kia whakakapi tāua ki konei, kia whakakapi a hau me te teikarakia. Paupau a tākina. Paupau a ki runga, paupau a ki raro, ki tā kuaroaro e. Kia mau, kia ita, kia mau, kia tū, tauana, haramai, te toki a haumi e, ui e, tai ki e. Nō reira, tēnā koutou e te iwi, ko tēnei a te huinga. Meg Grace. Signing out.